Yazi kunalento le uthi uma uyicabanga uyikhumbule ubone ukuthi ube nako ukuzisola. Ikhona leyo nto ukuthi ukube ngenza kanje ngaba akukanje. Ziningi into ey'kanjalo. Mhlawumbe ezinye sezinesikhathi, ezinye mhlawumbe kusekukhuleni kwethu or noma ukuhamba kwesikhathi ongayilungisanga kahle. Zikhona lezo zinto. Uthole ukuthi njengamanje uyayikhumbula-ke uyafisa ukuyilungisa. Amathuba okuyilungisa awasekho. Akusabuyeleki emuva. Sekuyikona nje ukuy'sola ukuthi kube ngalisebenzisa lela thuba ukulungisa leya nto leyo. Kungaba into ey'ningi. Wonke umuntu unayo leyo ngxenye empilweni yakhe ay'solayo ngabo. Mhlawumbe kungaba into ey'phathelene nothando lalu-right, luluhle endleleni mhlawumbe lachitheka wangalilwela. Zikhona lezo y'tori ziningi. Mhlawumbe namhlanje-ke usuyakhumbula ukuthi angisalitholi lola thando loluyana olwalukhona laphana. Ukube ngalakha ngabe ngikude nalo. Mhlawumbe kungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi wathola ithuba lokuthi uthuthukise impilo yakho ufunde wangalisebenzisa lelo thuba futhi nalo. Usuyabona namhlanje uma uqhathanisa izinto ukuthi ukube lela thuba elavela lalongishintsha impilo yami mhlawumbe ibe ngcono. Kwesinye isikhathi kungaba mhlawumbe ithuba owalithola lomsebenzi, waphiwa umsebenzi wa-decide ungawuthathi ngenxa yokuthi mhlawumbe wawubukela phansi ngokwe-salary noma i-wages owawuyibona lapho. Wathi no hhayi, lo msebenzi lo hhayi uzongibambezela, angiwudingi empilweni yami, mina ngiyakude. Usuthola lithi ukuthi lo msebenzi mhlawumbe abanye abangena ngalesa sikhathi lesiyana abangawubukelanga phansi wabashintsha iy'mpilo zabo, ngoba mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi inkampani yathuthuka kakhulu, yathuthuka nabo abantu laba abalapha and sekubukhuni kuwena ukuthi ubuyele emuva. Zikhona iy'gaba ey'njalo. Ya, impilo le inazo lezi gaba uhamba uthi ukube